E kuble ya pi waro ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki kubor wa phala ha new channel ki kubor wa phala ki wa kwa open snyau chapi watan yap ka ManBei pendaka ya ka de hadin wa yap ukhon ko wadang drub na irta na ikjut hat na mo hat ailment te ton stangi cheki kubor ha iwi ijia wasnyau si iwada jia hanong ba Bengaluru wada kawi ka ManBei da penkut sindon ko ye jingim yongka hadin wa ukhon yongka wadang rubna irta wa chitom na ikjut hat namo hat ailment da yap u hayung wasa ki ha Bengaluru kate ka ManBei ka wada tip pertuik kam kapalawi ka wa ar phaun rus nem irta ka wana ka chnong Krishna pa layout wa hajan ka chnong sadu gunte palya da chem wa pasi ko hapo kamra kat kambo ongda ki pulit kapalawi da ko samen hayung chirup wa uti ukhon ko hadin wa mi lai krai ukurim ko hai por step kam chibet ne hakate kasngi uti ukhon bo da wari sendet unaiti ikjudu depte khlado hakmat ko iti ijia da mi perthai I hadin wa wan krai ukurim ko hai por janmet kapalawi da debia ko wa usantosh lalis nim wa da dep wa krai u ha St John Hospital kapalawi da dep chitom ko na chwale he yato wa ikha ipun kamte ha ini ipor wadep dakha khon ko klem puto por namo premature delivery heiwa dakha ko yauti ukhonbo hadin wapun ko ya o nyau banai wei uti ukhonbo da chitom una ikjut hat namo heart ailment du hadin katu kan ni wadep bo kha ya o wot lada uti ukhonbo dara miat chait met nang u hadin wada yo yesumar tangwa kapalawi da snyau si ko hajrong ini da ongda ki pulit hadin wayap ukhon ko kate ka ManBei memu pentip ko ya kiwon wot ya ukurim ko le dapasi ko hapo yung wei iti ijia waro dapau perthai I hadin wapo yung ukurim ko nei wakre uti ukurim ko da kersu dwaru tangwa memo wai dwar ya o wei da suba u wajia yire yi chalendet kamte da hap u tempia namo penjet ya kadwar yung da ongda ki pulit kapalawi da ko le ya kachithi namo ka suicide note iwa ongwa ukurim yongka sumar we maya bha uyaka we da tho kale wanei bha yongka da hap mat ukurim ko ye kijing jing tenjo namo kijing jingjar wa pher hadu kat once nyawar a ye kate ka ManBei wanei da was nyaw si kthang ware ko wadadu ko ye mensen ukhon yongka kamte da hapen kut namo da penyap ko pendaka ya ka de nei bha wa maya ware ko ukhon ko we memukwa ko udo ya o